ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯔꯥꯖ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯍꯟꯊꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ KNOꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯂꯦ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ 51ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯣꯔꯍꯣ S ꯐꯣꯖꯦ NPF ꯇꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ NPPꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ खुरुमचरी ISTVबु मिटिंग ताबिरिबु पुनमपु तराम नोकचरी हौजुपाउ संदोकना पिसरी हंदक निमित खरनी लेप्तना चुबा नोंगना मणिपुरगी मरुओइबा तुरेल क्या खुदोंग थिनिंगाई ओइबा थाककी मथक्ता चेनबा इसिंग पाथोकपा मदि मफम क्यादा तोरबान काइबदगी ngasisu Imphal East Imphal West Thobal Bisnupur madi Kaching district ki mafam kya ising ichaugi awaba mayoknari ichaugi fibam asina maram oiraga hayeng su Manipur da leiba mahisang sing suti thagani haina Director of Education as NG Vogendra Maiteina Chirola mathadorakre fibam asibu lakshinaba lanai lup sing amadi local MLA kyana miyamgi awaba sibu safanaba ahing nungthil khaidana honari ithai baraski gate mangamak loina hangdoktuna thambana ngasi ayuktagi ising imai tapna hantharakpa hore ithai barasta hojik lairibo water level ki chang asi sea level dagi upstream da 4.8 cubic meter aduga downstream da 4.8 cubic meter oiri ithai baraski up amadi down ising imai chap manaba chang da leiri makhatana ngasisu ithai baraski gate manga loina meter mapan wangna chingkhatuna thamli ising imai asi tapna tarakliba chang asidagi makhatana sum taraklaba amadi lakadaba nimit kharani asida nong chudrabadi thoidokna mi painingai oiroi haibagi thajaba lei makhatana ithai baraski gate amadagi manga faubagi thong pumnamak hangdokhi gani haina damgi official singna thamlakli Haukiba nimit kharani asida nong leptana tabana maram oiduna Imphal East district ki mafam kya isingna thumjilakli achoba turel singi imai pathoktuna amasung torban kaibadagi ising thumjinbadagi mioi kya khudakki oiba flood relief camp ta leinari awada pa awana kya su thengnari hiramasta pawdamama The place where I am standing is one of the flooded area in Imphal East district. Due to the continuous rainfall during the last few days, many houses in Imphal East districts are being flooded. Due to the overflowing of the water from the main river is aina hojik lejariba mafam asi Imphal district ki manungsanba wongbagi power substation leiba adugi hek gate ni aduga aigi nakanda uriba kunjina kuji bamun kam bana kana bakun guni Haukiba numi kharani asida Manipurda nong leptana sukhiba asina maram oirakanda Manipurgi tongan ba maruiba turen singi isingi imai pathokna sianba amasung torban kaibana maram oirakanda Imphal East ki manungsana leiba mafam kayada ising thumjinbana aikoi mafam asi leiba miyoi kayana haji khudong chadaba awaba kaya mayoknaba thengnari Ising asina maram oiduna yum kaya thumjin kiba asina maram orakanda mafam ase leiriba miyosing hojik thengnariba awa anasing asigi matangda makhoida kari makhange khudong sadabasing awabasing thengnari amasung makhoina lengakta khudaki oina kari haining balai haibigi matangda ISTV news ki khuthangda makhogi oiba wafam kaya phongdorakle ngasi ma leijadraba praja mayam jingji da wahali baji government na matam sana thabak thoram tawdabadagi akoi pumna mo ware akoi lofam kaya ma thungre karam mawong da akoi hingdawri bano ahumlak punna thangna thangni jawre aduga hoji awapa je ngarang budi akoi eti sinau toroga khabagi je pobire aduga angang nupi mayam je leide tingkang hoigi nungdang ga chikpa haiba ma dagi hoji naraga angang masu yauri nar leiba smai tawdana mari leinaba singna mateng khasangani Paliba government amadi government jigi missionary mayam matam sana koi gi turen gi longnamban
ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯏꯔꯤꯟ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯋꯥꯗꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ KYOꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ S ꯁꯟꯖꯣꯏ N ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔꯖꯤꯠ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯟꯄꯥꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ अमरोमदा जेनिम्स से इचाउना मरम ओइरगा मतम खरा अनोबा एडमिशन लौखिरोई हारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेनिम्स हॉस्पिटल पोरोमपाट प्रोफेसर केस लोकेशन अथोपा चिरोल अमगी मतुंगिना जेनिम्स कॉम्प्लेक्स अमसुंग कॉम्प्लेक्स असिगी अकोइबदे सिंग इचाउगी इमाई हिंगलकपना मरम ओइरगा हॉस्पिटल असिगी तोंगान तोंगानबा वार्ड सिंगदा एडमिट तौरगा लैबा सिंग खुदक्तगी लौथोकनबा थबक चथरगनी लोइनना मखा ताबा नोटिस अमा थोकत्रबा फावबा अनोबा एडमिशन लौखिरोई खोंथांग असि मथक थोंबसिंगी अयाबा पिरकपगी मतुंगिना अनाबसिंगी खुदोंग चाननबा अमसुंग सोइदा ngamdanaba yenglaga lokhatba खोंथांग अमनी हाइना चिरोल असना मखा तारी थासी की तरागा मरीदगी नोंग लेप्तना चूखिबदगी खुंद्राकपम केंद्रगी मनुंग चनबा उयुमपोक खुंजाव लौकोलदा लैबा लौपरी यांखै हेना इसिंग थुमजिनख्रे लौफम अयाम्बा फौ पोम्बा अमदी सातपा हौरकपा मतम ओइबना इसिंग थुमजिनबसना फौ मांगलगदरा मिपाइनरी अथुबदा इसिंग असि चिंगथोकपा ngamlagadi लौ खरादंग ओइरबसु लोकपा याबा याय कुइना इसिंग तुंगसिनख्रगदी चही सिगी ओइना फौ मरु अमता लोकपा यारोइदबगी फिबमदा लैरिबा असि मरी लैनबा सिंगना मिनेंग चंगबियु हाइना खुंजा सिंगना पुनिंग चिंगसिलकली सेप्टेम्बरगी तांग 15 हौदुना नोंग लेप्तना चुबदगी अखोय इम्पोक लगे लखोल असि कोइ लौपरि यांखै मुंग असि अमांग मोइररे हजि मरी लैनबा अथॉरिटी सिंगना ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯇ ꯊꯨꯅ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ पोरमपाट DC रोड इसिंग थुमजिनबना मियामदा खुदोंग चादबा मायोगनरे हौखिबा नुमित खरानीगी ममांगदगी मणिपुरगी मफम अयाम्बदा लेप्तना चुरिबा नोंगना मरम ओइरगा तुरेल अयाम्बा इसिंगी माई हिंगलकपगा लोइनना इम्फाल तुरेल इरिल तुरेल थौबाल तुरेलगी सरुकसिंगदा तोरबान काइबदगी युमकै यावना खुलक्या इसिंग थुमजिनबगी अवाबा अमदी लौसिंग अमसुंग ngaगी फार्म क्या अमांगता थोहली इरिल तुरेलगी खेत्री लेकाई मपादा तुरेल काइबना पाथोरकपा इसिंगने इम्फाल ईस्ट की मरुओइबा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सिंग लैरिबा DC रोड लैरिबा तोंगान तोंगानबा गवर्नमेंट ऑफिस सिंग इसिंग थुमजिनखिबना ऑफिस की थबक थोरम सिंग पांगथोकपदा अपनबो ओइरे SP ऑफिस इम्फाल ईस्ट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस मणिपुर डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम्स अमदी टेक्सटाइल SDC ऑफिस पोरमपाट पुलिस स्टेशन मॉडर्न कॉलेज मणिपुर मिल्क यूनियन की कैंपस सिंग इसिंग थुमजिनबना मियामदा सर्विस फंगनबदा खुदोंग चादबा मायोगनरे इसिंग नमरम ओइदना ऑफिस की पोलम सिंग अमदी गारीना चिंगबा सिंग मफम चाबदा पुथोकनबा हौरे इसिंग थुमलिबा ऑफिस खरगिदी सोरोकता टेबल थादुना थबक सुबसु थेंगनरखी अमोराकाई सिंग मफम चादना लंगथोकपदगी इचाउगी इसिंगना चेंथोरक्तुना लंबीगी सरुक खरदा फत्तबा सिंग चाइदुना लेहौरे इसिंग इचाउ असिना का हेना खुदोंग थीबा थोलकपा याबा कुंबी असेंबली कंस्टिट्युएंसी की इथाई बारास मखा माइकैदा मणिपुर तुरेल मपान की खुदोंग थीबा मफम सिंग इथाई लैखोंगदा MLA S प्रेमचंद्र ने यंगसिनख्रे ngaraang numidang athingba fawba JCB ani sizinaduna MLA की टीम यावना लमदम अदुगी मियामगा लोइनना इसिंग पाथोरकपा मफम सिंग यावना का हेना खुदोंग थीबा याबा मीटर चौंगा हेना सांगबा मफम सिंगदा लैबाक हापचिंदुना युमकै क्या इसिंगना थुमजिनगदबा अमदी लौफम क्या अमांग अता थोलमगदबदगी कनबा ngamkhre MLA S प्रेमचंद्रना इसिंग इचाउना खुदोंग थीबा याबा मफम सिंगदा कोइना चतुना यंगसिनखिबगा लोइनना इचाउ असि मायोकनानाबा होटनाबदा मथौ ताबा खुदिंगमक सिंग लोइना पीगनी हाइना मियामदा थमखिबगा लोइनना मिकुप नाहोम सिंगना लैननाबा पाउताक सुपिरमखि
नोंमा निनीगी ममांगदगी लेप्तना चुरकपना मणिपुरगी मफम क्यादा इसिंग इचाउ थोक्तुना युम थुम्बा तुरेल तोरबान क्या कायदुना इसिंग पाथोकपा ngayok farm pathokpa amadi lawfam kya thumjinkhre cheragasida wabgai assembly constituency gi manung chenwa maibam gi ward number amadagi fit chani rom sangna ngarang numidang pung nipan rom tabada kaire masida lainga ki oiba department gi mioi amata lakhide haina pendaba phungdorakhi angi pung nipan fadi kai ba hore kai ba hoji da mari ema department gi mioi am to su lakpi dia yo ngarang nei kai pa jida local ml su lakpi dia ngasi bo han yeng bi di koi siri da sama yum manga tarung chen da re kumbana khunjima loina thungre ge sigi awa na tar je ngasi bo mai je bo thotina nieng amuk sang video yo ki sa lai je praja sing ge oke mai community on da lai ne club da lai ne ba awang mai gi mari mata da wang da saidang lai ri ge nai ngak da khoi na je nim ko je si mieng athu mo da mieng jang gi ga se khunja awa ta je ang tang kana to ba na mieng jang gi Torban kaibana maram oiraga una saba yum taruk hene isingna chenthakre maibamgi yum ayamba isingna thumle yen nganu kaya amadi lokpada ngairi bo fau khara su lokthokpa nang hodre nga gi farm amadi lok triwa lokfom yaurga punna lopari marfurom amadi khul thangnana leiba ironga yaurga punna lopari chani mu isingna thumjinkre isingna thumjilaba yum singi mioi kya safagada ba farm singda hongdoknare mioi kharana maibam mayai lekai community hall amadi maibam Konjil Primary School da changjafam nautuna lady. Mayang Imphal maibamgi oina English ngani taraga tare taraga nipan ichau mayok na balaikhre. Handaki ichau asisu retaining wall matik chana leitabana thokan bani matung da thokta na ba mari leinaba amadi lenga ke pukning chingslakhi. Ado koi haji sing chawra ko maram mojon leifam letana hongjil laga seida leijin mayamji leifam sabung khangdre adana mai leinaba jingna ta yingjan bidana lengak na yingjan bidana angta kano tobiro miyeng changbiu hai bana tana ai kai ba haija ba haija di mari le department na lakpi dana koi asuma tanja si bibiu aduga koi gi sei ku dingi thena ga dorba omon mamang ko khale ba ki tanja sina retaining wall lei tabaja mase uji on top of people da leiri una mase mari ne ba kan osmi mb1 koi result yo tarap tai hajir Imphal Turel Maril da Khundari ba lam singi manung chana wabgai assembly constituency gi maibam uchiwa gram panchayat ki Ward number Taragani Thogi Imphal Turelgi Nongpok Thangba Sarukta Leiba Fit Yankhai Rom Imphal Turelgi River Mapanasi Phattabana Maram Oiraga Ngarang Numidang Pung Nipan ga minute kuntra rom tabada torbanasi kaikibani Kaidringaida Khunja Singna Arai ba pochai putoktuna Thingna bakanna hotnaki Imphal Turelgi torban kaibana maram oiraga yum chamarom hena ising thumjin bagalainana Tinfakom Lokolgi nga farm lopari chamarom pathokre Jahi magi nga gi farm tauraga hingba ngami singda awaba chaithing pire lenga ki maikai degi mating pangbiu haina Muhammad Tahir Ali na phungdorakli wai ke ndar gi manung de lai ba usa nasta mai le kai da mesa Abdullahi gi mapa Abdullahi marubi gi mapa da kai bedagi ngasi khoi laifam leita na masajid ki mathakta lelip ke moina hangnal leire masida mari leina ba thi singna sakana miyeng changbiu haina haijari akhoi sana thada ba akhoi phim da da ba lupi angang sing awa boi ba na maram moidra hoji akhoi usona stau de le ba hoji relief camp da magi yum amada mioi yum manga tu tangshil laga leidra jana phim da da le maram na hoji government ni side gi mari leidabo authority na lapiraga basigi awa na akhoi leiriba tariba semung yengbiraga akhoi gi awana asi kanbiu amadi akhoi gi matam tungina lakpa laba khudimak se akhoi gi sarkar ni yengsinbina ba hanna akhoi appeal tawjari Isingi Chawasna Imphal East District ki mafam kya thumjin ki basida kongbada leiba 132 by 33 by 11 kV substation su ising changba hore Hozimaki oina miyam da mai piba ki thabak chathari adubu isingi mai hengalaklabadi power supply tobungam loiduri haina substation adugi official singna phungdorakli Haukiba September gi taraga mari dagi lamlai kendri gi sana sabi rom dagi taktharakhiba isingna
केंद्र की तोान तोान मफम इसिंग थुमलक लेप्ट्री है लमलाई केंद्र के MLA के सिबोम चाना इचाउना सोहलब खुलसिंग तेंबांग पीबग मरी लेना फोंदोरकली MLA ना लनाई ओइना चाना थकनब खुदकी ओइब तेंबांग पोलम तोान तोान खुलगी इचाउना सोहलब इमुंग चामरी रोमदा मतिंग पीखी MLA के सिबोम चाना चिंगफई चिंगदगी हौरकप लई मखोंग तुरेलगी मरुगी सरुक्ता नोंग कन्ना ताखिबदगी चेंथरकप इसिंग चेंथोकफम लैतबना नेक्शिंदुना लैरे इसिंग असी इरिल तुरेलदा तागदबसु तुरेल असिगी इमाई वांगबना चेंथब ngamdana leiri makhatana ichau thoktanaba ching kokthokpagi thabak khudakdagi lepiyo tambaki miyamna su turel khongnung amadi iram khonglamda lam khopchinbagi thabak amata tawbiganu amadi lenga ki maikaidegi su asigumba thokdo si makhatana thoktanaba paikhat payaba thabak sing paikhanaba honagani haiki yum thumiba lauribase sigi marudi sing maru kolokpa amana khoigi turen ithei lokong leiribasing se khunjilakpa pai pugi matamdadi hoinu si hek moibu kanda khomban tawbaina oi tawna bonga kan tiram nala mayam si fajana kha am leiram haila madu sing du su leisalakta maru oiba pai chaw maru sinem aduna koi mayam sina sigi maram sing si khangmin na buga loinina tiram nala turen na singba khong na singba sing se यादगी खुंजनबा खोपचनबा कइदोबसी तोगा इरम नलाजी फजना लैहनबा तौबा चंगी नमसी खंगमिनबगा लोइनना ओइसु मैसिंग इसाउसी थोक्तना बहोना मिनेसी हाना आई माइकेदगी अपील तौ लेबाकी लूरब मतमदा पॉलिटिकल की खुदोंग चाबा लौदना मचुई ताबा मानदब वाखलोन पुथोकपगी महत्ता मियाम अमसुंग लेबाकी दमक अमतोइना लेमिननबा मथौ ताई हाइना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन ngasi लियांगमई इम्फाल मार्केट कमिटीना सिंदुना लियांगमई इम्फाल मार्केट ngasi आइडियल क्लब सगोलबन तेरा कैथेलदा हांगदोकपगी थोरमदा हाइख्रे थोरमदुदा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन पाथसो AC की MLA सापम कुंजे सोर फॉर्मर मिनिस्टर अवांगबोंग निउमाई लियांगमई नागा काउंसिल मणिपुर की प्रेसिडेंट R मचुंदौबो अमसुंग लियांगमई इम्फाल मार्केट कमिटी की चेयरमैन KS चिंखै लुवांग चाना मरोइब मिवे सिंगवेना सरुक याखी मेंबर सिंगवेना सरुक याखीबगा लोइनना तोंगान तोंगान बसीएसु की मियोई सिंग लियांगमई फुरुक की अहलमन इमाई बेन अमसुंग मियोई क्यासु सरुक याखी थरोमदुगा मरी लेनना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन मखाताना लंदमसे लेरिबा लेंगाकना सखंगलबा ट्राइब सिंगी मनुंगदा ट्रस्ट बिल्डिंग अमसुंग इमोशनल इंटीग्रेशन तुंगकोइना लेहनबा मथौ ताई असिंगबा मरुप हाइबसी अवाबा खुदोंग थीबा अमा ताबा मतमदा हुंदोकलगा चेंकिबा दुनते अवाबा खुदोंग थीबा दुबु पुन्ना मायोकनबा ngamba दुनी मतम मतमगी लंबी थोंग सेंबा थबक हप्तो हापचिन तौबा अदु खगना असिंगबा पॉलिटिशियन नते लेबाकी दमक तुंगी दमक खनबा दुना हेना मरु ओइ फोंदोकी मांगना मखाताना मणिपुर की तना थानाबा याद्रबा येलहोमी ओइरिबे इचलेनाउ सिंग असिना इम्फाल दा लाकबदा नुंगाइतबा वाहि वाता मोंग मतौ उत्पीगनु ngasi हांगदोकलिबा लियांगमई इम्फाल मार्केट असिगुंबा कया मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा हांगदोकपा ngamlabadi यामना अफबा खोंथांग ओइगनी हाइकी politics ni haragasu land gi matamdadi voice ama thoge akhoi gi voice yamalle sidadi ai political party gi difference thongumsi so civil society ka political party ka su difference thongumsi laibaki oiba pone na koi pungjan nar ka kok sungjan nar ka adu di sidi kai doba kai tha ji ke si kamai hai ji ke hai ba si pot ma koi punna jamin bam sang instability oiba akhoi gi unity leitabagi mami yam sauna mapan da tai issue da laadi phaba issue da amma khatang la le hayo nang drug ta ru la le hayo nang popi yang than ru la le hayo ata nang mapan da ki mi changai e do changam ti hayo tang lo ne assembly da na du la le hayo amma khatang la le hayo bai ko so me na to ya re ba hing da ki da bole po to ke जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी जेटनारी गिहाना वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबदगी चही अमरोंगी ममांगदा कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO दा याउदना हौजिक KNO गी एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी खेनथांग हटलंग एटलियस केल्विन गी न्यू लमका गी दोरकास वेंग दा लेबा युम सखंगदब सिंगना मई थारम ले हारी थौदोसी चखिबा नोंगाई मतुंग पुंग 12 मिनट 50 रोम ताब मतमदा थोखिबनी अतोपा पावगी सोर्स की मतुंगिना मई अदु सखंगदब सिंगना थाखिब्रा नत्रगा शॉर्ट सर्किट तगी मई चालखिब्रा हाइबा खंगबंगमत्री हारी सेंटर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चटनारिबा KNO गे एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी खेनथांग हटलंग एलियस केल्विन गी युम करिगिदमक मई थारिबनो हाइबा चपचाबा खंगबंगमत्री अमरोमदा कुकी जो काउंसिल अमसुंग ITLF की स्पोक्सपर्सन गिंजा वोलजोंग गी युमदसु सखंगदब सिंगना मई थाननबा होटनरमने हारी
All Manipur Working Journalist Union gi yang kai ga mathoirak suba foundation day gi thoram pangthokre lenga ki apamba amadi miyam gi apamba singbu pau oina phongbada khal manana miyam da khanghan biu haina MLA TS Biswajit na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokhiba foundation day gi thoram adu MLA case Joy Kishan Editors Guild Manipur gi President Kogendra Khomdram amadi Amju gi President Asem Bakthena chingbana tharoma pusing oina sarkyaki tharoma duga mari leinana leikidraba journalist singi memorial pillar da athoiba mithunglen singna hailei katune kai khumna botki amadi matam amada paumi oina leibiramba leikidraba senior journalist singi imung manu Amju gi thau puramba founder member sing amadi pauche gi lamda thabak tawriba editor sing da su achamba khudol sing pi done kai khumna botki chief case oina sarkyaki ba MLA TS Biswajit na pau tawbiba matamda achumba da yumfam oiba I pau sing miyam da phanghansi I pau mapung fadaba pauna leibak sida hingminari ba furup singi marakta aranba wakhal kya pohandaba natte government ki apamba miyam gi apamba sing pauchi singna phongduna lengak amadi miyam gi marakta afaba mari ma semgatna ba hotnabada media gi achoba thotang lei BJP na Manipur da lengak lingai da Manipur kaiba gi wafam oithokloi masida mahakna khangba kaya lei wahangdi hangbirakanu political party singi marakta amaga hunabana Manipur kanbangam loi haiki Shri Narendra Modi ji Prime Minister of India की विजिट से PND लो है ताई तब वो तो ऐकोना मान करी हरम दे हर के नहीं बचुता है ताब असीम पोत दे हाइने बना चुंदरा असीम बाई हरनी पोते IDP सिंह के पलम दे शांति की लड़ी बो वाली पॉलिसी सिंह मरम दा हरम दे तोरम दे हाइ से यामना सेंसिटिव कोई इशू नहीं अदु कम्युनिटी अने के मरकता तो बनी कम्युनिटी अमा के मरकता तो बनते मसी मगे खंगमिना बाबा अंडरस्टैंड तो बिना बाबा संगी राजनीति वाला होइगर एवरी सिटीजन ऑफ द अखोइ लेरिबो मणिपुरी सिंगसना अदना फोंगना हाइबे याबवा इनडायरेक्टली हाइबे याबवा फोम मगन हाइरगा मतुकी मीनिंग तुना कोइ ज्ञान ताना बा हाइबा याबवा पुना मक्सिंगसे लोइना मक लाइगरि मसी गिराम खुदि मक्ता अदबो हाइरेबा सेंसिटिव कोइबा पोस इशू सिदा फोंगना हाइबा याबा यादबो आइना कना अब कलुबगी नते आइना कलगा सुकानते आइगी हाइबा मरो ओइबदी अखोइगे लेबा हाइबसे कनबा अखोइगी लेबाक से ले मी बु नुआइनबसे अखोइगी आइगी टारगेट अदु खक्तनी Tharamadura Sarugyaki MLA case Joy Kishan na Manipur da ingbata papurakpada media na lauriba thodang singthaningai ni adubu Kanglup amaga gi marakta tholakpa I pau sing da kupna yengshil haningi aranba miyo edu khaktang lale haisi furup amabu hektamak konsin gumsi hauzik Manipur da thokli beirang asi su miyo kharana masagi interest thabak tawbadagi furup ani gi marakta amaga lana unahanduna ngasi gi fiba masi yorakpani haiki अखोई मणिपुरी रे खुंदारिबा जाति खुदम से मणिपुरी नि इमालेबा मणिपुरी ने उबंगा कंदा अखोई नुसिना कनी सोशल मीडिया दा आइगी कम्युनिटी की थागतपा मी कम्युनिटी ने थीने सेबा मदो लेबा मजा ताबने लौरोय दबने अखोई ना ख्वाइदे मरुरी से सोशल मीडिया दा कम्युनिटी की लीडर साबसिंगना कम्युनिटी हमसु चैबा मतमदा मागी कम्युनिटी लाइक पनमदा नमसने सिदे होना तुम कोई शोरे अखोई की लोरिबा ह्यूमनिज्म की वाखल से लागा अखोई से अपुनबा मणिपुर याम हाय मैम से अपुनबा मणिपुर हाय दबा पॉलिटिशियन अदगी सीएसओ थोनो एक्सेप्ट ए फ्यू विथ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट अंतर लेरे मोय अरुइदादी अखोई ना ngang patok tor परसो अपुनबा की थबो इन तौसे जाति मबो हंदने येंबा जाति मबो थीने सेबसे मसी अखोई ना बोयकॉट तबगे वाखल थोला कांदा अखोई से अपुन बला कने मी ओइना आराम बतो को कोइ चेसी है फुरु ओइने सेबसे सिदि तौगुमसी हानगी MP Dr. Lorho S. Foze NPF tagi resign torba matungda NPP de yaukre mahak putaramna okpagi thormama party sigi national president oriba Meghalaya gi chief minister Conrad K Sangmana sarukyaduna Silong da leiba NPP gi headquarter da pangthokre mahana NPP da join tawdringai mangoina na haunabi matungina NPF ki primary membership tagi masagi khudong chadaba khara na maram oraga resign tawre haina aiba chirol pisinki mahana NPP da yaurpada Conrad K Sangmana taramna okpaga lunena mahaki wakhallo sing leiba amadi manung mapan naidana chatpa ngamba mong si singthaningai ni mahakna party asi yaurpada party asibu hena mapangal kangkhalhalagani haiki NPP da yaubada ayaba piba amadi taramna okhiba dubu thagatpa phungtoladuna hanagi MP Dr. Lorho S. Fozena NPP asi North East ki miyam pumbagi political party ma oiragani party asi yelho forup singgi amadi tribal community gi
ihul khangna chatpa party mani party asibu mahaki maikai hena faba thakta pukhatnaba angamba thakta hotnagani haiki Humfuga taret lak suba Citizen Club ki Foundation Day ki thoram pangthokpaga loinana Citizen Club asigi building extension sangaba ki thoram amasu Imphal East ki swapam laikai wangkai khunau da pangthokre thoram aduda hanagi club asigi member kya dai kai khunaba suitki MLA Thangjam Arun Kumar na nauna saba club extension building sangaba ga loinana club asigi thopuramba laiwai khraba myoi singi photo da laishu katune kai khunaba suitki MLA Thangjam Arun Kumar na miyam ki thabak tawduna lagliba chahi humfuga taret surabasna sana khotnabagi lamda achowa thogdang loduna lamda masigi sanaroi singba awang mathakta pukhatnaba hotnaduna lakli haiki अदुगा लेकाय अमा कंट्रोल तोंनबा निसागी खंगदे अतोब अतोब एक्टिविटीज क्या दा फतब एक्टिविटीज क्या लाग थेंगनबा याम अकनबा क्लब अमा लैबसे याम लायु फबनी आई वांगी केंद्र की रिप्रेजेंटेटिव अमा होइना सिगुम्बा क्लब अमा सुबम लेकाय लेरमबसी याम चौथोकसे याम Citizen Club ki President Mahendra Naurem na handaki thokiba thoning da bathogdo duda club asina achoba thodang loduna yelhomi singda pamda bathodok thoktana ba peace committee wangkai haina semduna angamba thakta hotnaki Citizen Club ki pandamdi club asina koliba amadi wangkai ACC ki manungda leiriba furup khudimaki yelho furup singna punsinduna imalebak Manipur asi ngakminasi haiki NASA Mukta Bharat Abhiyan campaign ki sarukama oina National Institute for Social Defence Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India New Delhi ki meeting makhada singjamai mathak chongtham lekai da leiba state level coordinating agency Manipur amadi Thawal Wangbal me lekai da leiba rural voluntary organization na chalaiba nupi addict sing integrated rehabilitation center iramdam ningol yaifakol iran yai anina National Institute of Social Defence NIST ga puna khosam naduna ngasi drug abuse prevention haibasda mahiroi singoiba symposium cum awareness program ma wangjing lamding de leiba Royal Academy Higher Secondary School da pangthokre mahiroi marfudra rom na saruk yaduna pangthoki ba thoram aduda iran yai wangwal gi project coordinator kaidongbam malem ganbina ngasi school gi mahiroi kyana nisagi ipak luptuna masana masabu amadi khunaibu manghanaba maramamu oirakli asidagi kalhaunaba pandamda school da chatuna mahiroi singidamak awareness program asi pangthokpani haiki lamdam asira private school dagi tadaba khudong chaba kaya leiba government school kya su leiri asiguba government gi school sing asida kari khudong chaba sing leiri amasung oza sing na karamna mahiroi sing takpi tambiri haibasida hiramasa paudamama aina hoji laijariba mafam asi Imphal West District ki manung sanba aduga wangwai zone ki makha da laiba Ningombam Junior High School haiba government school asigi campus tani lamdam asigi miwai kya maru oina aikoi mahiro sigi mama mapa singna lamdam asida laidiba private ko ba institution school singda khwaidagi phaba education pi haina sel yamna sangna masa sing thana ba taragasu government school singi marakta afaba education mahiro singda pi ba school yaudaba nate ngasi mak aikoi laijari mafam asi government school amagi campus tani haidiba campus asida aikoi ISTB news sangil laga yengumba matamda school asida laidiba angang sing asida school asigi oza singa ning thina like takpi tambida madana tana school asida kudong sab kaya phangduna private school amada piraba education adudagi tadana mafam asida education piramba ISTB news na thengna rakhi haidiba sing asi matau karamna oribano haibigi matang school asigi makedige phongdor wafam mayam punna lowinasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯕꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯔ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯝꯄꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯊꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯇꯧꯕ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ
ꯂꯦꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯉꯅꯤ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜꯁꯦ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯟ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯤꯆꯟ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯕꯣꯗꯤꯌꯥ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯝ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯦꯗ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤꯅ 2 ꯃꯊꯪ ꯀꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯀꯝ ꯑꯃ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯕꯅꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯈꯥꯎ ꯃꯅꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯃꯅꯤ ꯈꯛ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯩ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯔ given by the concerned department adum pijabado adugi chang adum pijai akoigi ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛꯇ ꯑꯃꯪꯗ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯕꯨꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯖꯤ ꯒꯒꯟ ꯁꯔꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔꯖꯤꯠ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ Selen Digital Amadi Bahojana Sahitya Academy National Committee of India Manipur State na tha sigi mangada Vigyan Vavan New Delhi da President Draupadi Murmu na National Teachers Award Inglisingani kunga manga Khusinarakhabi Imphal West District Laibi Gari Upper Primary School ki Headmistress Koijam Machasana ngasi harau taramna okre taramna okpaga mari lenana Selen Digital ki Chairman Amadi Bahojana Sahitya Academy ki Manipur State President Dr. Fanjobam Lanazitna India gi oina oza nifuga manga khangatpada Manipur dagi oza Koijam Machasana su yauраktuna lemjaningai oiraba National Teachers Award English ngani kunga manga fanglakpasi nungai ba fawi panba yabadi oza si State Teachers Award English ngani kunga humdoi su fangkraba misak amani Kaidobogi su akhoi gi government school tamba ngang singna tana thangdori bano haina khanjaraga oza sing ai gi oza singa madai na kan hona jaraga madugi quality education do ngang thingda thunana bhona ba ado masida oza ki natana haitare mayam pumaki mateng darkar tai masida hadi lekai gi parents ki amadi stakeholders ki hadi laiba panchayat ki kari club ki adai mera pai bi sing amadi lekai laiba ha sing haitare ko amadi government gi mai kai dagi su matam gi oina school sing sida darkar tari ba sing masi matang chana maram chana thang ba su yam darkar tai na phojai Bisnupur District ki Manung Chanba Tronglaubi Village tagi naha Mari 59 Mountain Brigade ki makhada 2nd Battalion Jammu and Kashmir Light Infantry Serwani na Lieutenant Colonel Oiramba KN Singh ki matinga loinana virtual interview pangthoklaba matungda thabak pikre hari Caesar Hospital and Research Institute ki apunba Dr. Kangbu amana complete heart block ki laina leirabi miron bima soidaba ngamdana ana angang unahankre hauji angang amasung mamagi hakchang fana leiri asigumba makhalgi laina leiba miyoina angang unaba haibasi yamna khudong thiningai oiba phibam amani mai pangna angang unakhrabi patient amadi mahaki imung manungna Dr. Giti madubu thagat phongdorakli hauji pawgi marthana tema brem tang lominasi
वाह सोकर कंपनी की क्राउन मेकर वेल चाही यांखै सुरबा सोकर कंपनी की क्राउन मेकर वेल हौजिक मार्केट फंगबिरगनी महाव यामना लेबा पिसु याम चावबा क्राउन मेकर वेल समन मयामसु महाव येंबियु क्राउन मेकर वेल Diploma in Hospitality Management asi guaranteed placement piba course amani. Hospitality sector asi 22 lakh crore ki market value ori. Aduga employment haibidi thabaki oina 48 million job ki opportunity leigani. JCRE gi hospitality da expert oraba trainer sing dagi guidance lobiyu tambiyu. मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule CJ Breast and Thyroid Clinic CJ Hospital na lakliba September ki tang 15 dagina kun fauba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok sagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedure singda 15% concession ki khudong saba pizari breast amadi thyroid ka mari leinaba sangi nungai taba leibiragadi khudong saba asi lobi ho CJ Hospital da pau faubirau break matung da mayam mukana taram nok chari makhata pau pizari चाही खुदिंगी पांगथोकपगम हयेंग रिम्स की ब्लड बैंक ता अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की मीटिंग मखादा तेरापंथ युवक परिषद मणिपुर न सिंदना ब्लड डोनेशन की थोरम पांगथोकनी हाइना थांगवेपन केंद्र के एमएलए खुमुचम जोय किसन ngasi खुयाथोंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकप पाव की मिफम अमदा फोंगथोखरे महांगना मखादाना मेगा ब्लड डोनेशन कैम्पस दा मियोय चामरोमना लेमने ईपीगनी मणिपुर दा लेबा मियोय अमना अना एक थोलकपदगी इंडिया की मनुंग दा लेबा तोंगान स्टेट सिंग दा लाइंग बचतप मतमदा ईगी दरकार लेरक्लबदी तेरापंथ युवक परिषद मणिपुर दा पाव पीरबदी ईगी अवाटप लेरबसु मतेंग पांगनब होनगनी हाइखी मसे डोनेट तौबसी इम्फाल दा तेरापंथ परिषद सिदा पाव पिबिरगा अखोई इम्फाल की पेशेंट नमा गुवाहाटी दा लाइंग वा नता कलकत्ता दा लाइंग बा नता एनीवेयर इन इंडिया लाइंग बदा हॉस्पिटल दा फरक तार हाइबदा इम्फाल की तेरापंथ परिषद सिदा पाव पिबि मतमदा अखोई लमदुर लेरिबा अखोई तेरापंथ परिषद सिदा पाव पिरगा दुम ई मतेंग पांगबदुम या मसी अखोई ह्यूमैनिटेरियन सर्विस नि प्योरली ते क्रेम याउते हाइतारे मसी की असुम मेगा ब्लड डोनेशन से सौ याउबियु अखोई पुनमकना मियोइबे समाज दा अवाना तारकपदा मतेंग पांगनबा पुंसी कानबा होनमिनसे हाइदना युवा परिषद तेरापंथ परिषद मणिपुर ब्रांच ना खुलोनदना हाइजेस अकोइबगी फिबम महौसागी मवोंग हंजिल हन्नब पुना थौतांग लोमिनसी हैना एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजा कुमार ने हाइक्रे वाफमसी डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज समदि मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न पुना सिंदना पांगथोकपा वर्ल्ड ओजोन डे की थोरम दा फोंगदोखिबनी पोरमपाट लाइबा डायरेक्टरेट असिगी ऑफिस पांगथोकपा थोरम दा मसक नायरबा मियोय क्यासु सरुक्याकी डॉक्टर टी ब्रजा कुमार न मखाताना ओजोन लेयर पाथा हलकपगी मरम सिंह खंगमिनादुना अमदि मतौ करमना काइहलोइदगी हाइबा पानमदा वर्ल्ड ओजोन डे की थोरमसी पांगथोकपनी मणिपुर दा हंदक तोइने इसिंग इचाउ थोकलिबसिदसु अइंगासागी खल काइहंदना थंबगी मरुओइबा हेंगलकली हाइना फोंगदोखी आइबा दु मांगना ताइबा दु रेस्पोंसिबिलिटी अपन कमदोंले इंडिविजुअल लेवल दा अपन मसी कोई एक तवदगी मधु रीथिंग तवदगी रीजनिंग तवदगी अमदि रिकंस्ट्रक्ट तवदगी हाबी वखल दोमा खुद संग पाद एज ए ह्यूमन बीइंग करी नंतर कोई फ्यूचर जनरेशन कोई खंडिया दबे पृथ्वी मालम कनर बुहन रखी मसाक सिंह से कोई इंस्टीट्यूशन लेवल की एवरी इंस्टीट्यूट की होर कांददी कोई मधु आना चोबो लेवल नोने have थाजो के तुम से बाइता वर्ल्ड ओजोन डे की थोरम डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मीटिंग मखादा मणिपुर इनोवेशन सोसाइटी अमदी इबोतोन सना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का पुनः खुसनदना फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन हाइबा थिबदा उरिपोक तलैबा इबोतोन सना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हॉल दा पांगथोखरे थोरम असिगा मरी लेनना ओपन क्विज की थोरम अमसु पांगथोखिबगा लोइनना सर्टिफिकेट क्यासु यंथोखी इबोतोन सना गर्ल्स हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल मयांग नंबम खेरोदाना ओजोन लेयर की मरुओइबा खंगनरकपना मालेमगी ओइना
पाथरमलबा ओजोन लेयर असि महौसागी फिबमदा तपना तपना हंजिलकली हाइना हिरामसर नैनरीबा खंगहैसिंगना हाइनरी हौजिक लेरिबा पॉलिसी असिदा अदुमक चटपा ngamnabadi लाकदबा चही इंग लिसिंग अनि हुमफु फावबददी हाइरिबा ओजोन लेयर असि मपुंग फाना महौसागी फिबमदा हंजिलकपा ngamgani हाइखी करीगुम्बा current policy से सुम continue तौरगद अदुनदी अखोई करी तौबा तागे हैबदा we should avoid products with ozone depleting substances. Let us promote some awareness program about the importance of ozone protection. मालेमगी मफम क्यादा पांगथोकनबगम डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चांदेल नसुसिंदना फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन हाइबा थीम द वर्ल्ड ओजोन डे इंग्लिसिंगनी कुनगमंगा की थोरम डीसी चांदेल की ऑफिस कॉम्प्लेक्स लेबा मिनी सेक्रेटरीट मल्टीपर्पज होल्डिंग असि पांगथोकरे थोरम अदुरा डीसी चांदेल लाइश्रम नंदा कुमार डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चांदेल डॉक्टर नावरे मुनाल एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर चांदेल मोहम्मद फिरोज खान चांदेल नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट फ्रांसिस थमदोक अमदी सीएनपीओ की फॉर्मर प्रेसिडेंट डेविड बॉयस नमरोइब म्यूसिंगना सरुक्याकी थरमदुरा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा खुलसिंगदगी लाकपा सेल्फ हेल्प ग्रुप की नुपीसिंग डिस्ट्रिक्ट असिगी डीएलओ सिंगना सरुक्याकी कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदगी मेगी अहुमदगी थोलकिबा लान असिगी अहानबा चेथिंग फंकिबा मफम अमा ओइरिबा कुंबी एसी की तोरबुंग ग्राम पंचायत की फगावचाव इखाई कैथेल द लेबा कम्युनिटी हॉल दा बोम यावना नोंमै मरुना पानबदगी नोंग युबना थबक थोरम क्या पांगथोकपदा मपुंग फादबदगी अवाबा खुदोंग चादबा कया सिंग कोकननबा पीस कमिटी कंगलेपाक मणिपुर स्पेशल 50 टीमना लमदमदुगी मियामदा दायना सेट सिंह मतिंग पांखरे पीस कमिटी कंगलेपाक मणिपुर की प्रेसिडेंट केएस राजेश न लुचिंगदना अतै वॉलंटियर सिंग लोइनना तिंगबांग पोलम मतिंग पांगबदुदा पीसीकेएम की माइकेदगी फुंगतोरकिबदा लमदमसिगी अवाना तारबसिंग अमदी खुदोंग थिबा क्या यारको मतमदसु मखा ताना अंगम मतिंग पांखिगनी थमोय सेंगना मियामगीदमक लेपली हाइखी लाई येकपगी लमदा भारत की वांगमद ममिंग लेरबा मैतै मचा राधा विनोद शर्माबु यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पीस काउंसिल न सक खंगलदुना लंदन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लिसिंगनी कुनगमंगा हौकिबा सेप्टेम्बर मंगादा लंदन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स पांगथोकिबा थोरम अदुदा खुसिनदुना महापु इकाइखुनु बुडख्रे इमा फाउंडेशन की फाउंडर अमदी आर्टिस्टिक डायरेक्टर राधा विनोद शर्मा आर्ट क्यूरेटर अमा ओइना मतम कुइना लंदन द लेदुना भारत की कला संस्कृति बु योखतुना आर्ट एक्जिबिशन भारत अमसुंग यूनाइटेड किंगडम अनिगी मरीदा युमफम ओइबा मखल क्या की प्रोजेक्ट की खुथांगदा कल्चरल एक्सचेंज न चिंग मथौदांग क्या लौदुना लाकली हैरी थासी की मंगादगी मापन फावबा ओडिशा की पुरी द लेबा अनापूर्णा थिएटर हॉल दा उत्कल युवा संस्कृति का संघ कटक ओडिशा न सिंधुना पांगथोकिबा इंडिया थिएटर ओलंपियड की 39 सुबह इंटरनेशनल ड्रामा डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल दा हेंसना कल्चरल सेंटर कोंथौजम इम्फाल वेस्ट की प्ले लई लांगबा उठख्रे हारिबा प्ले सिगी दमक हेंसना कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर नोमाइथेम निंगोल सापम ओंबी इंदोरेखा देवी दा इंटरनेशनल नृत्य भूषण पिरखिबनी अपुनबा फिटनेस सेंटर नगमपाल ड्रीम्स रोड न सिंधुना चही खुदिंगी पांगथोकतुना लाकबगी मनुंगचना तरासुबा एएफसी स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज पांगथोकनबा सेम सारे हाइना अपुनबा फिटनेस सेंटर नगमपाल ड्रीम्स रोड ता पांगथोकबा पाउमिसिंग उनाबदा अपुनबा फिटनेस सेंटर की एमडी युमनाम हेमलेट न फोंगदोकरे माना मखाताना अपुनबा फिटनेस सेंटर न लमदमसिगी मियामबो मसाफा न थमनबा पानमदा माइ पांगना मापन लाख सुबा स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज असि पांगथोकरे अदुबो मतम खरा मणिपुर की ओरिबा फिबम मसना लेप लोरबा मतुंगदा हंदक तरासुबा एफसी स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज असि पांगथोकदबनी कंपटीशन असदा मियामना सरुक यादुना अफबा खुनायमा पुरकनबा होटनमिनसि हाइकी पुनबा फिटनेस सेंटर की पांदमनी मी खुदिमक मसा फिट ओहनबा सिगी पानमदा तौजबनी अदुना अखोइना मी खुदिंगी मिस्टर इंडिया अदगी मिस्टर मणिपुर पुथोकपति ngमोय अदो मसा फब ngमबगीदी फिट ओइबदी अखोइ अपुनबा फिटनेस सेंटरना मतम सु पुमदा मणिपुर नुंता अखोइ स्टैंड तौ लेजरी अदुना ngasi मुक्सु अखोइ पारिबा ट्रांसफॉर्म चैलेंज असि अपुन फिटनेस सेंटरना मणिपुर पुमबगी ओना अखोइना सिंजबनी पामी सिंह उनबदुदा सरुक याखिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन एस रवि कुमार पांगथोकदोरिबा तरासुबा एएफसी स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज असिगी अहानबा स्क्रीनिंग लाखलिबा अक्टोबर मंगादा पांगथोकलगा मेगा इवेंट ना इंग्लिसिंगनी कुनगतरु की जनवरी मरीदा एमएसएफटीएस ता पांगथोकलगनी नुपा अमसुंग नुपी कैटेगरी दा अहानबा अनिसुबा अमसुंग अहुमसुबदा लुपा लाख अमा लुपा लिसिंग यांखै अमसुंग लुपा लिसिंग कुंथ्रा लेगनी लोइनना बेस्ट ट्रेनर की प्राइसिंग सु लांथोकनी फोंदोकी महाना मखाताना मियामबु मसा
fana lainaba pandamda apunba fitness center na chahi khudingi pangthokuna lakpagi manungchana chahi sigi oina pangthokadaba tarasuba FC state level transformation challenge asida saruk yaduna masafaba afaba punsi ma oinaba punna hotna minarasi haiki Nifuga Mari amadi Nifuga Manga Suba Annual Art Exhibition ki damak painting, sculpture, graphic amadi atay medium singi artwork thazilakpagi matam October ki tang ahum fawa sangtokli haina Manipur State Kala Academy na cherol ama thaturakli. Hauzik sanabagi pawai khoi ki senior sports journalist Boyani Thousand taki lobirasi. Manipur Cricket Association Sapong Kiba Sahi Yankai Surupagi Mapuk Kumon Thoram Ngasi City Convention Center Palace Compound Pangthokre Thoram Masida BCCI gi Secretary Devjit Saika Manipur Cricket Association gi Hana President Warambamadi Sagunbal Kendra gi MLA Rajkumar Imo BCCI gi Apex Council gi member Khairul Zaman Majumdaramadi Manipur Cricket Association gi President Nongthombam Jiko Maitaina Thoramapu Singwaiki Pangthokiba Thoramasiga Mari Lenana North East ki State Singi Cricket Association gi Maruiba Thaupupu Singda Sililangliba MNC gi Maikai degi Memento Amadi Kudul Posing Piduna Ikai Kumnaba Utki Association felicitating Ranging as President Manipur Cricket Association Haukiba Sok Lising ani Sumna Taranipal dagi BCCI full membership oikiba matung telaba chahi khara asida Manipurda BCCI gi domestic season da yauduna masak thokpa performance kaya piduna lagli Saru yakiba Manipur Cricket Association MNC gi secretary Lesangthem Ronen na phongdokibada This Golden Jubilee is not only a celebration of our past but also a reflection of how far we have come. Over the years, we have produced talented cricketers who have represented Manipur in national and international matches. The rise of women's cricket, the development of infrastructures, our grassroots programs have all been milestones in our journey. Our grassroots development program continues to thrive, covering a wide spectrum of competitions for boys and girls. MNC is committed to building better infrastructures, strengthening grassroots academies, and providing equal opportunities for boys and girls to pursue cricket. Our dream is to see our players wear India cap at international stages. And with our collective effort, the day will surely come very soon. On this occasion, I extend my deepest gratitude to the government of Manipur, to J. Sahazi, the chairman of the International Cricket Council, for believing in modest cricket, to the Board of Control for Cricket in India, especially our Honorary Secretary, Sri Devjit Saikyaji, and Apex Council member Mamunji, for all their support. To the NDCDC family, especially Navada, for the unity that binds us together. To the officials of Assam and Tripura Cricket Association for guiding us. To our former officials, players, and the people of Manipur, whose unwavering support has brought us here. Association asigi Vice President Larenjam Gidranjanna Pangtholiba Thorum asiga mari lenana miyamda phongdokhibada The Golden Jubilee of Manipur Cricket Association. 50 years ago, a small group of cricket lovers came together with a shared dream to nurture and grow the game of cricket in our beloved state of Manipur. Today, that dream has not only taken shape but also flourished and beyond expectation. We are truly honored to have with us today Sri Devjit Saikya, Secretary BCCI, whose presence adds immense value to this celebration. We also extend our heartfelt gratitude to all the past and present members, players, coaches, and administrators who have contributed to this remarkable journey. This Golden Jubilee is more than just a celebration of 50 years. It is a tribute to the passion, perseverance, and progress that have defined the Manipur Cricket Association. Our association has seen extraordinary growth. Our players have made their mark at the regional and national level, and the spirit of cricket has reached every corner of our state. Today, as we honor our past, we also look to the future,
renewed commitment. Let this celebration be a reminder of how far we have come and begun for the road ahead, filled with even greater aspirations, opportunities, and achievements. Once again, I welcome you all and thank you for being a part of this historic occasion. Let the celebration begin. Thank you so much. Manipur Cricket Association gi sahi yangkai surukpagi mapok kumon thorunga mari leinana nauna sengpat sagaliba luang pokpa cricket stadium ngasi miamda khusinnakre thoram masida BCCI gi secretary Devjit Saikia BCCI Apex Council gi member Khwairun Jamal Majumdar Hana Manipur gi Chief Minister Wairamba N Biren amadi Sagolbal Kendra gi MLA amadi Manipur Cricket Association gi Hana President Wairamba RK Imona Thorma Pusing Oike Stadium asida nauna sengot sagaliba Odisha degi Black Swan gi pitch taredamadi Mumbai degi Red Swan gi oiba pitch ani yauna punna pitch mapan semgat sagat ki haukiba so lising ani sumdani pandagi lamdam asida pangthokpa nupa amadi nupi singi tongan ba sahi kanglupki tournament kaya stadium asida pangthoktuna lagle Stadium masi national standard ama oinaba solising ani sumna kulum doidegi expert kaya na nauna sengwat sagalaba matungda ngasidi stadium asida BCCI gi ming makhada pangthokpa tournament kaya mafam asida pangthokpa yaragani Manipur Tennis Association gi meng makhada tha sigi tang 35 dagi officer club lampen pata state 32 gi nupa macha tennis sanaroi kunthana saruk yaduna chathariba All India Tennis Association Aita Men's 1 lakh national ranking tournament ki ngasi chanakiba men's singles ki match singda Andhra Pradesh ki Anurag Reddy na Kerala gi Sabarnathpu set ani ama ani shuba match da Haryana gi Dhruv ji na Telangana gi Suhit Reddy bu set ani ama ahum subam match da Tamil Nadu gi Aditya Baleskar na Karnataka gi Ipinoha or Rasi bu set ani sino mari subam match da Maharashtra gi Part D na Uttarakhand gi Surdeep Rana bu set ani sino manga subam match da West Bengal gi Mayanti na Maharashtra gi Part S bu set ani sino taruk subam match da Tamil Nadu gi Siddhant Zina Jharkhand gi Dev Sinha bu set ani sino tari subam match da Gujarat ki Arjun Kozana Assam gi Ramusti bu set ani ama Nepal subam match ki sanakibada West Bengal gi White Orbin na Tamil Nadu gi Pranab Arbu set ani sino da mighty pikre men's doubles ki sanakiba ahanba match da Ramu T amadi Arjun P gi jurana Siddhant K amadi K Benda gi jurabu set ani ama amadi ani subam match ki sanakibada Ashok D amadi Rana S ki jurana Zoidas amadi Padmeswar gi jurabu set ani sino da mighty pikre District Sports Association DSA Bisnupur gi meng makhada tha segi tang 35 dagi team mapan group ni thongna khaidukuna mini stadium DSA Bisnupur chathariba ahanba yumna manau Sinaba Memorial First Division Football League ki ngasi chanakiba ahanba match da Rising Club amadi Little Flower Club goal amamam chanaduna draw chatkre ani suba match ki chanakibada Loktak FC Loktak Project na RFCC Kainobu Gol Mari Amada might be PK Angel Sayang YCC na Monsang Pantha YCC bu might be Piduna DC Sandel Trophy Second Division Football League Champion Oikre District Sports Association DSA Sandel Gaming Makada Tha Sigi Tang Amadagi Tim Taramari Nasaruk Yaduna Sports Complex Sanden Kisran Ground da no order basis Satarakiba DC Sandel Trophy Second Division Football League ngasi sanakiba aroiba match da Angel Sayang YCC na Monsang Pantha YCC bu gol ama sino da mighty bapiduna champion oikibane Angel Sayang YCC gi mai pakibi gol adu di rengkhong na match ki maripuni thoisuba minita sanki pangthokiba league asida Angel Sayang gi sanaroi di reng hog lamkang na top scorer Monsang Pantha gi sanaroi Hardian Khortu na best goalkeeper amadi Monsang Pantha gi sanaroi W Bisorjit na best player taki Salibatha sigi tang manga tagi tara mari phauba sinagi Hangzhou da pangthokiba Women's Hockey Asia Cup da silver medal lorlaba
इंडिया की टीम दा सरुक यारुबा मणिपुर की हॉकी सनरोई बिसु खरीबम अमदी थौदाम सुमन देवी ngasi इम्फाल की बीर टिकेंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोरकपदा मणिपुर हॉकी की थौबुबुसिंग याउना सानरीसिंगी इमुंग मनुंगना हराउक तयामना ओक्तुना पोंगिंग थगतखरे थागचरी बोयाई मखा ताबा सानबगी पाउमु पिसरी असम थांगता एसोसिएशन सिंधुना कासार की लखीपुर खुमंदा लेबा नाहारोल कोरिरोल सिलुप की संगनेदा आरके मधुरजित सिंह अनि सुबा थांगता ट्रॉफी खुसनबगी थोरम मपुंग फाना पांगथोखरे तरमदुदा अमुचौ वाइखोमना आरके मधुरजित ट्रॉफी असि इंडिजिनियस गेम ओइना लेरिबा मसाना से योखतनबगी पांदमदा सिनबदनतना असम लेबाकता तारिबा मैते इपाइपु सिंगना थवाई यावना सानरमबदु मखाताना योखत पोइना सिनबनी हाइकी तरमदुदा असम थांगता एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाहेंगबम बिनोय कुमारना आरके मधुरजित थांगता चैंपियनशिप हाइबसी अहानबोइना असम लखीपुर पांगथोकी असम अहानब पांगथोख्रबा मतुंगदा मणिपुर अनिसुबोइना थांगता चैंपियनशिप असि पांगथोकनबगीदमक मालेमगी लुपता ट्रॉफी खुसनबगी थोरम पांगथोकपनि हाइकी कंगला तोंबी बाजारदगी डेनी वांगखेम्बू साफ अंडर 17 चैंपियनशिप इंडिया की टीम कैप्टन रेना खलकबू यूनाइटेड यूथ क्लब कंगला तोंबी बाजार बोर्ड नुंगाइब फोंदोरकली अहानब फर्स्ट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग ngasi सनापति एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड होख्रे सनापति डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधना पांगथोकलिबा लीग asi thasi ki tang kun gani thui fawa pangtokani ngasi ahoba numita KMZNN na Purul FC bu goal ani sinoda Katumlung FC na Wilong Circle FC bu goal manga anida amadi Khongdei Circle FC na Atletico di Karong FC bu goal ani sinoda maiti pikre Manipur Amateur Bodybuilder Association की मखादा लमयानबा जिम यारीपोकना सिंधुना निपान सुबा मिस्टर लमयानबा केस फ्राई स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अमदी तरागमाथोई सुबा मिस्टर यारीपोक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इंग्लिसिंगनी कुनगा मंगा थासिकी कुनगा तरेता यारीपोक टॉप चिंगथा पुखरी अचोबा मपाल द पांगथोलगनी हारी बॉडी बिल्डर सानरोई सिंगना चैंपियनशिप असिदा सरुक यानबा अमदी अकुपा मरोल गिदमक पाउ फारोकनबा लमयानबा जिम यारीपोक की सेक्रेटरी एल नोरेन मैतेना फोंदोरकली हौजिल लसलकपदा मरोइबा पाउ अमखना पिसरी ngasisu mafam kyada ichaugi awaba mayoknari ithai baras hangdokpadagi Manipur river gi imai khathaba hore lengakna mahi sangsing haying subi thadukrai leibaki luraba matamda political gi khudong chaba laungnabagi muhutta ama toina lepminaba mathau tai haina hanigi chief minister N Biren haikrai Churachandpur da laiba KNO ge external affairs secretary gi yum masak khangdaba singna chakkiba hingda mai tharakle All Manipur Working Journalist Union gi yankhai ga mathoirak suba foundation day gi thoram pangthokre amadi hanigi MP Dr Lorho S Foze NPF gi resign torbo matungda NPP da yaukre Nasi ki wena di ICB na sandok chari pa pao matang sa dami sinjari. Iing tabiri ba pung nama po amukana.